Whakalawhalahi atu hani e tau walatala tutupu ke lātai me BCN News ke awhiawhi nei koe tau walatala tutupu whakahikua nei ke lātai mai tau uawhi matolu. Kai whakamua manākua i ke whakahakua tuai e taha walatala mai he awhiawhi ahu ua hangau ia ke he patuni he patui whiwhine kua amunaki am takau ia ke tuku whenonga atu la he aho pungi. Koe whiwhiriang he whakatuwhanu ke tuku ai e taha tangata nā kai no motu ke he matakau pulinga hua he wha hi whenonga e vaewa kua nā kai whiawhia whalua tangata ki ai. Koe matakupu nei ne tahake mai whoki ke he whanuanga he tauririfu e ke pule. Ko ia e ke pule motu ko Stanley Kaloni e tuku atu e matakupu langa ni he kua lata ke uta kehe e tangata nei kai tuku e taha tangata no motu. Ko lau tolu ni kua whiwhiria he whakatuwhanu ke nonofo ai ke he Niuean Tourism Authority Board toko ono e tangata. Ko e takita ke he whai whenonga vaewa ko Vanessa Marsh, hukui whahi tāna ki tope ko Doreen Seatanga, pihia mai whala to hukui mai he tau bisnesi tunga Teresa Scott, Sonia Tālangi, Waimanu Pulu, mo Charles Cooper. Ko Charles Cooper ni ko whai mga hoa ia he whakangahua i ke he whahi whenonga vaewa, mo i totongi ai ke poke ai te wata he Niuean Tourism, mai tau whakahoanga whakahoho, ngā hua fuka ia ke tau whahi whakafua mai whakahoho ke tau mutukehe, mai tau mga hukuku kua mole ni ngā hua ia ke whakatonu ke whakatuwhono ke tau whakatutālanga mai mawehianga ke tau puhala wakalele. Ne pehe palimia ko toke tālangi nā kai fō e mena nei ke tuku ai e tahta ngāta mi whāwho ke tau mtakau pule ngā hua po ke board mo kua whiwhiri ai he whakatuwhono e tau tangata ni kua moua e tau lotu matala mo tau pulotu kua lata me ko tau whaanga. Kai pehe e ke puli motu ko Stan Kaloni, nā kai lata ia nei ke nofo ke board, hakua nā kai nofo mai ia ke motu, nā kai whai businesi whoke ia ni kua lewia tonu ke tau whahi nei. Ko lata he talahaua i hilirifu ke ono poki ke whalau tau tangata he motu, pa ke whalau tangata whoki mai whāwho ne ko whakatua businesi mo e ngahua ke tau whai whenonga vaewa, ke mai ke no nofo atu ke board nei, ka kua mua ni e ononuanga he whakatuwhono ke ia ko Charles Cooper ke tuku kai nā kai koe tangata no motu. Koe mga hane tuku atua e ke whanuanga he tau i riwhawhono e ke pole e matakupulanga toko walu i alu tōru ne kua viri ke o moi mai toko tōru ne to toko atu ki hai mai kau tua i matakupulanga ia. Kai pesina ia kua tuku atua e whawhirianga whahiku ke he whanuanga he tau lilifu i ki pole mai whakatuwhono. Kua whakamulia e whakatuwhono e taha maweheanga whou munisilani ke lata mai whakalele ke wāki mai ke niwe. Koe tau nei ne kua whakangahua e taha mangahala ke hoko mai ue wakalele he taha whahi tapu, taha ke he aho ua, ke he tau whahi tapu ke wāki, mo taha ke he aho whalaile. Ki sia mai he tau whakatokanga ia e mitaki ke lata mo i tau whahi whenonga e vaewa, ha kua tokolonga e tau tangata kua whakaonga e tau puhala nei. Ne whakamoli ai he lilifu palemia e mawehanga nei, mo e whakakise e whiawhia ke whakatokanga nei, ha koe taha wala ni he tau whakaholoanga ke asiha ke tau ngahua he motu, mua atu ke he tau whahi whenonga e vaewa. Koe manako ke matuta ke tau ngahua ke tūmitaki ke hoko mai e wakalele e nisila ke he motu. Koe wakalele ke uaki ke lata mai motu do liu kamataha ke mahina ha me he tau kahau ke hoko atu ke Novema. Whakatumauanga ia fōki e whakatuwhono niwe ke ngahua mai tau whahi tau whenonga ke marikisi ha ke tau numela poko tau whenonga ke lata mai tau tangata whenonga e vaewa mai ke he motu. Kua manaki tua e whakatuwhono niwe ke whaitope ke langmatai mai fuaki atu he mole atu tau maskalea he atu Filipaina ha koe Typhoon Haiyan. Kai manako he whakatuwhono ke tuku taha tupe lawhiki lunga ke whalu whakaholoanga whoki kua whitani he tau se he motu. Ne tau se he mtaka Filipaina he motu e taha konsete moe mole ono a whitala. Ai ni mai whoki e tau whakaholoanga he leo taongu niwe ne mole e tu wawhiko moa whoki. Si hai ai whoki e tau puha fua ki tope ni kua toka atu ke te whalekaloa he motu. Koe tau tope ia kua whitani e lafi mai whakawhanu ai ki Filipaina ke tau mtakau ni kua whiwhiri ai he mtakau tau Filipaina ne nofu mai ke he motu. Ka koe tau tope mai he whakatuwhono, tau whai whakatutalanga whakalaulahi ke kisia, koe whakawhanu ki whē tau tope nei, kai na mahani ke fuaki mai he taha whakatuwhono ke he taha whakatuwhono. Amna ki ke whakatoa tau whiwhirianga hangau ia ke tau tope langota ia ke tau mga aho i mua. Koe pongi nei ne whakamau ke whakahoko ai e tau trials ke lata me wheua olo polo veli po ke lawn bowls ki whunua kula.
koe tau whewa nei ne whenonga mai pawaki e tau hukui mai New Zealand ke whetoko atu ki ai ke mai ke hukui anyway ke tau whewa Commonwealth Games ki Scotland he tau ka hau. Whali alo tōru nei kua mana ke tuk whenonga atu he a hopungi pongi hei nā kai whiawhia ha kua nā kai mahinu mita ke tau whakaroanga ni kua hiki whāno. Kai tala hawa he Palestine he mtako spot he motu ko Des Hipa koe longa e tau lawe motu ke mga honei moe kua whakaholo atu tuai e tau trials ke matahiku he mahina Februari. Nei whakatutala i me tahe tau tangata ni ko makaka lahi ki tau whewa nei ko ia fuki ni ko whaipini fuki ni ko moa mai tau whewa nei si whakakis manatua ia ki tau whewa ke motu. Trials ke latani moe ai loa fuki na au kaha he manatu he tau taki nei he mitaki haka manai manako ke whakakise trials haniwe he nonofonga ie e matakau he Queen's Baton Relay ai manako ke kisia lau tolu e tau trials haniwe koe puli haniwe ke tau whakatuwhono ni haniwe ke matakau pōlingi ke se ai manako ke kisia kua whakataitai pihia e kau pele haniwe i nei ke kisia he kau ia to o ke Scotland ko to mena fufua ia he to matakau ka pehe ko e trials i nei ai manako ke whano ke he trials ka nofonga ia e toki he Oceania i nei ko to mena pihia ko to mena latani ki tokani ke pule haniwe mo e tau toki haniwe. E hau mua au ke hinei, ke whekau he Bowling Green, ke hawhangi, mo e liu au monei, ke kamatai haka training fuki, ke lata mo e Commonwealth, kua hau tei au ki tua, he matakau squad, New Zealand squad, ne wha mahani o ke pele e iai, kua hau tei au ki tua, ka mata ne au ha, kua training ke lata mo e Commonwealth i Glasgow. Tali mai he hawhangi ai fuake mali pele i whanua kola ko tokalonga whakahanga lau tōru tau tangata ni ko whakakese manako ke kau whakalataha ke tau whewa. Ki sia fuaki ke he tau whakataata he tau sipote ke lata me hoko maianga he pātoni e makau he tau tangata he tau atu tau kehe mo e whiawhia ke he whewa. Huhua atu fuaki ke ia koe whaia mana kianga na kai ke liu mai ke lata mo i tau whewa po i tau trials ke hoko atu ke mtakau ke ua atu ai ke whewa Commonwealth. Uta ni ke he tau ngahua he tawhaahi ka pehe mitoke ke pehe pālangi ke hau mitoke ka pehe ni ai mai ke hau kua lahe mga aho ka haa kua hau ai fuke he mga aho ni to kisia ni ka e to lahe manako lahi au ke liu mai au ke whakaako fuke tau mamatua he mutu ni kua manako ke pele ka e tahe mena koe mana ka pe ka eke ke pehe koe whiwhili koe masi e tau mamatua ni kua manako ke pele koe katoa e tahe tau ka pehe e whakaako lau tōru ke pele koe masi a lau tōru ke pele ke complete tahe tau tō maike a lau tōru ke pele fuki ke tahamtakau fuki. Ko whakataka ai ke mga honei ke kamata tau siwisi tau tangata ni ko whiawhia ke wheua all of polo veli lawn bowls ke whakatumau ke whakaako mai maua manaki ke tau wheua ke he matahiku he mahina he Februari. Kua whakamoali tua he whakatuwhanu e tau lang mataianga tope ke lata me matakau kirikiki haniwe ne kua amanaki ke tuk whenonga tuki New Zealand. Kua whakataka ai mai fuaki atu ai ua furu e awhetala ke lang watai atu ke he tau menkano nofu ai, tau puhala o whānu pihia mai tau seanga seno he mtakau. Tala hau ai Palestine he mtakau kirikiki he motu ko Charlie Sahovaka, la he whakaue ke he tau lang watai nei he whakatuwhanu hakua longanu pihia ke fuaki taha lang watai mai mtakau. Pese ia ko whitaha fuki ni mtakau, he au situpe ke he tau nei, mai hongfu me ono e awhetala alo tōru ni kumoa ke lang watai fuki e whenonga. Koe taha kakano o he tau wheu he tau hau e sale ke whakamalolo e tau whakawhetu ianga he tau niwe he moto mo lau tōru ne nonofu atu ki New Zealand pia fuki mai tau whianga he taha he tau taonga motu. Kua mana ki ai alu tōru ke lima e pele ka whetoko atu ki hai ka ua te ki New Zealand. Ue test tahe wheua bumda kaula whilafi o kalana si ua fuke wheua ka whetoko atu mai ua e maanga i o kalana. Fuapua koe toko ononga fuule tangata ne ko amana ke watu mtakau to hai e fuki whala tau mtakainanga ka lalafi au loi mtakau ki New Zealand.
Koe laulahi he mtakau nei to tuk whenonga atuai he aho uafu mawhitu i te seamo ke lata mai tau whewa mai tōlu whahi tapu halu tōlu ka whenonga atu tō li liu mai ke muatu he tau ka hau. Koe whahi tapu nei hane whainga hua whalua tau whanau aonga ke whakamana iai e loto taoni i alofi. Ne pehe mai koe tāni anga hua nei ne kua palea koa atuai he palimia ke tau silo tōru koe taha wala ni he tau whakaluanga Youth Employment Scheme. Kua whakatutala moe whakatokatoka ke whakamanaia moe whakafufuala e Commercial Centre. Ha kua hanga awa tu fōki ke te mga hala whiawhia. Tala haua he taha tampuata kua mana kua laha ia ke vali ai taha whakasino ke whakakehia ki a matakau nei. Ki sea ke he tapu nei fōki kua mai ke alu tōlu ke whili ai tau pou moe tau se ai whala tau whakamanaia i kieki ke o tatai moe mga hala kirisimasi. Koe whalu whanau fōki ne kua amana ki ai ke oatu ke tau whakakuanga whakalaulahi ke tau fōu. Kua mana kua lo tōlu ke whai puhala langwatai, whakatawasa ke he motu tō o ke he mai. Koe amana ki anga ke mau pāpe ngā hua ia halu tōlu ke haho tapu, kai la he whakaue halu tōlu ke tau tangata he motu, moe amana ki ai fōki ke Niuean Krismasi moe tau fōu ne kua hanga watu ki ai. Whakaosi mahina i e tau wala tala tutupu ke lata i mea whiawhi nei, pia i fōki moe tau wala tala tutupu ke lata me tau ua whangwhama tōlu. Mai he mtakau ngā hua e whaingoa whakapuloa, manaka ke tukua te tau whakaue lahi mahaki, ke hamtōla kau whalataha mai ke he tau whakaluang ke he tau nei, amna ki atu fōki ke mai ke matuta ke pehe nei fōki ke he tau fōu ua whangwhama wha. Ke no nofua Niuean Krismasi me tau fōu ne hangawat ki ai, tō riri ua te tōlu whiwea. Nui nei pō.